OpenAI izdao je novi update ChatGPT-a. Stigao nam je model 5.1. Ostanite sa mnom i pogledajte šta radi bolje od verzije 5. Prva novina tiče se stila i tona kojem ChatGPT odgovara. Vidimo da imamo nove mogućnosti i ja sam izabrao da mi odgovara profesionalno, dotjerano i precizno. Druga i bitnija možda još čak stvar su novi modeli koji su na raspolaganju. Kao što vidimo imamo 5.1 Instant i 5.1 Thinking, dok je u razina 5 ostala samo za Pro verziju modela. Što se tiče starijih modela, ovdje vidimo da nam je osim one verzije 4o, ovdje na raspolaganju i verzija 5 Instant i verzija 5 Thinking. Pa da vidimo koji je bolji. S lijeve strane imamo odgovor verzije 5, s desne strane imamo odgovor verzije 5.1. Isti zadatak, znači stavio sam im jedne upute za prijavitelje i naveo im da mi naprave sažetak tih uputa između 700 i 750 znakova s razmacima. Ovdje možemo pogledati da je 5 Thinking posao odradio za 39 sekundi, a da je 5.1 posao odradio za 13 sekundi. Sadržajno vrlo slično, ako pogledamo. Možemo reći da su podjednako dobro to napravili. Sljedeći zadatak koji sam im zadao je da prebroje koliko je znakova je u jednoj odnosno drugoj verziji. 5 je brojao 18 sekundi i rekao da ima točno 750 znakova s razmacima, dok je 5.1 brojao 6 sekundi i rekao da imamo 718 znakova sa razmacima. Na ovom primjeru mogli smo vidjeti da što se kvalitete tiče posao je jako dobro odrađen i sa verzijom 5 i sa verzijom 5.1, ali verzija 5.1 puno brže radi. Tako da možemo reći da će nam ChatGPT od sada uštediti i još više vremena nego što je to radio do sada. Evo, ukratko o updateu verzije 5.1. Ja idem dalje testirati da vidim koje su mu mogućnosti, a i s novim rezultatima vidimo se uskoro. Pozdrav svima, bok.